nihin July ni thum thong ni kulali da ha kha post thong Chimnak sham kan thok chang lai CYLA ni Rakhine le Kuat ding Diesel le Petrol pawl Tlaih Tlaih in Rakhine le a Diesel le Petrol lupi an phi nu a Rakhine le a lupi an tim mi Diesel le Petrol pawl chu Tlaih district lai minau bu CYLA ni pe Tlaih in an Tlaih na tia thai asi jun ni khazing le a khan Rakhine le a kal ai tim mi diesel phor tu motor pasari chu CYLA ni an Tlaih na jun ni khat thiam a ui dai tlang zong a Rakhine le a kalpi ding mi Diesel le Petrol pawl an Tlaih chap jun ni hi jing lei zong a diesel a phor tu motor paruk chu Tlaih district chung a an Tlaih ṭhan hi motor paruk ni hin diesel tanki somnga le pasari an phor i India tangka in tingsha shongman asi diesel a phor tu na chu Saiha district chung khwa Sianginn si i hi diesel pol hi Saiha district chung i India Myanmar ramri lungpu khwa a kalpi an tim Saiha district cha a an phor mi diesel le petrol Tampi chu Saiha district mi pi cha a manglo in Myanmar ram lei a phungning lo in an zuar ton cha a Saiha diesel le petrol zuar tu pol ni diesel le petrol pump khardi in Dohthlennak an ṭangtar atu bantuk in Mizoram in Myanmar ram lei abik in Rakhine lei a petrol le diesel phungning lo in tamtuk lutar asi Ruang a Lunglei district Tlaih district le Saiha district ni Myanmar ram lei a diesel le petrol phor an phi tia thai asi SAC Vanlawng Kahnak Ruang a Matupi a Biakinn Baibal Sianginn le Innlo Tampi an Rawk Matupi khwala ka Dohthlennak a SAC Ralkap ni Vanlawng in ka Dohthlennak atwa Ruang a Matupi Chung i Innlo Tampi le Biaknak lei in cheu khat an Rawk tia thai asi SAC Ralkap Vanlawng Kahnak Ruang a Matupi Chung i Union Theological College Matupi Baptist Church le Thadun Memorial Baptist Church Biakinn pol an Rawk na tia CDF Matupi Bracket 1 ni July ni a thaitarnak atwa Biaknak lei Innlo salo in Matupi Chung i tol chung mi na Innlo Tampi zong an Rawk tia thai asina in zaiza ngai Rawk ti mi CDF Matupi Bracket 1 ni an langtar lo Matupi Chung i khalaya 304 SAC Ralkap sakhan chu Junilhai Sari a AA Shrei mi Chim Brotherhood ni an jaklak i khalaya 140 zong Junikul nikwa a an lak Matupi khwala ka Dohthlennak a AA le Chim Brotherhood le in Vanlawng Kahnak mai thal panhi tal in Chiamnam Tampi an la kho tia thai asi Thingkepar na duwa chun kampek ko lai Thingkung pakhada hin thingkung chi noi tam pian chu cha chun akung hi chu how du la Dohthlennak kumthum chung a CDF-KKG Ralkap somli Leng an thi Myanmar ram Dohthlennak kumthum chung a kale kabo kanko shambun CDF-KKG Ralkap bu in minung somli Leng ni ramle mi phuncha a an nunnak an pek tia thai asi CDF-KKG kumthum tlincham tuak chu July ni khat a an tua i Dohthlennak kumthum chung a CDF-KKG Ralkap somli le pakhat ni ramle mi phuncha a an nunnak an pek tia CDF-KKG chairman ni achim kumthum chung a CDF-KKG Ralkap somli le pakhat an thipin a ka Dohthlennak Ruang a kutlake tlamtling lo ina mi Ralkap zong Tampi an tia achim chap CDF-KKG chu CNF CNA ṭangtar tang a in SAC Ralkap ado chu ama mi asi bang in kale pengle kanko peng a mi Dohthlang tu siam tlai bu dang na he zong hun khat a SAC Ralkap ado mi asi Tedim ralzaam an kir chang i Sianginn zong an hun ṭhan chang mai nikol linisari Tedim khochung ka Dohthlennak Ruang a khochwa tak in azam mi Tedim khwa mi tam dau chu khwa a an kir ṭhan chang i Sianginn zong an hun chang tia kan thai Tedim khwa number 1 tangsha Sianginn chu July ni khat in hun sham an thok i ani khat nak a sianghak chha zani leng ni Sianginn kai ding in min am pek tia thai asi number 1 tangsha Sianginn chu an hun chang na in Sianginn ai ap mi chawlhan long asari cha tu chu an chong ri lo Sianginn dang zong arau hlan a honve do an si tia khwami pakhat ni achim tai nge lam hon asi nu in kale lei a azam mi khwami hna ni khwa an hun pan than chang in akang mi hna le mi cheu khati lo chu an kirdi ngot chang i biak in cheu khat zong a an ipum khau chang tia thai asi